Ndugu mpendwa unayenifuata muda kama na huu, nina ujumbe kutoka kwa Bwana, na ujumbe iko ndani ya kitabu cha Marko 16 mstari wa 16, ambayo inasema ya kwamba kuna nguvu katika kuamini Yesu. Ndani ya kuamini Yesu muna nguvu za ajabu, muna miujiza ya ajabu. Ndio maana Biblia inatuambia ya kwamba unapomwamini Yesu Kristo, miujiza na ishara itaambatana pamoja na wewe. Kwa kila yote anayemwamini Yesu, miujiza iko pamoja na yeye. Hata uko katika hali ya magonjwa, hata uko katika shida fulani, lakini yenyewe nataka nikwambie ndugu mpendwa, ni kumwamini Yesu, na pamoja kumwamini Yesu, miujiza na ishara itaambatana pamoja na wewe. Ni lazima katika maisha yako ujue unaamini Yesu kwa hali gani. Lakini nataka nikwambie ndugu mpendwa, kila kitu yetu yenyewe unatafuta, kila kitu unatafuta ni kuitafuta ndani ya Yesu pamoja na kumwamini, na miujiza itaambatana na wewe. Kama ni ndoa, kama ni uponyaji, kama una shida, kama una matatizo, lakini yakwambia ya kwamba ni lazima umwamini tu Yesu na miujiza itaambatana na wewe. Maana kuna kuamini pamoja na imani, imani pamoja na kuamini, miujiza itafuatana na wewe. Mungu akubariki wewe ambao unanifuata kwa mchana wa leo. Ubarikiwe.